Atongeria ba kanisa kumegembe ni boretia siasa batige kunjira mpatho gati ka rais na munini wawe batongeretwe ni Bishop Martin Gitonga baugite miario eje ya rumena yomba kuaragania urumwe bwa kinthiguru kungi naku nterechia njoune kiri maromba ja kurombera yuthi. Bishop Julius Gitare augite ni bakuwata mbaruge bwa one man one vote one shilling ni kendanto bonde bangananu wakiri ugaibwa kigina. Nicola Chabari na Chekinya. Kari na kiatho kia Kondini Pastor Kungutia kuma kiri pastor na kwa senior pastor wa local church, na pia angrezi pia kwa deputy wawe kanda ya mkono ya kumuwata Ciengwende district ya Gembe North. Na moroto ogunthe urakuregwa kiatho giki kiuthuranitwe ni antu kuma antere mwanya mwanya kanisani ya KK Tama ni gutigira kuthina mbere na utambia rutheto rwa Murungu nkuruki. Tukwite ku ikira kungu umuka pastor nonto kiretirwe kiki mbere i pastor aere ni cheo tukumwitithari ni ya kwithirwa atongeretie pastor bangi berungu rwawe nikenda ngwe mwathani jumba gwitana mbere na gukura. Kagitania gaku walira kwanjirite kuonekana muthutira gwa gisiasa na kinyata kwina mpatho gatigati ikamunini wa rais Rigathi Gachagua wa mwena abunge na atongere bangi babada kubina amutongere wa mugongo Daktari William Ruto ende atumiria baba batongoretwe ni Bishop Martin Gitonga wa Full Gospel ibauriti kwithira kwina thiri. Deputy President Rigathi Gachagua, President wetu William Samoei Ruto wora batwambiririe batwitithie ora batwambiririe nontu batwambiriria Murungu antu ya deputy president na president ya kwarirwa ya kwerio ciathula kiri thirikari ndiwa bibi bitumite tumba kwitha tukiromba nontu ninkoma yethitha yara itithithawe ni muntu na mantu ya tithithawe nontu wa masilai ya antu bongwa antu babwitha che nontu wa masilai yo ya meakera yiyite ndiwa thai ketha atwe thirikari nemo tubati kuria thirikari nemwe itwichi ati utongeri bunde Murungu weana na teka kanisa yomba kuromba onto bora botebo bwega na kinya guke akwithirwa kwina onto bokara ya mpatho batu tutetekane na cha ya kanisa itugwitikiria na kuromba atongeri betu yorarira bari kurene bethara bari kimwe rais wetu na munini wawe bautwi itukumenya no kimwe bari na tutegwitikiria ati kuruntu bukeya ubathurana Kenya ira magwita ukinyila malengo yara yari yao na yara yo batwirire ya baturomba kura cietu kwi baromba retu ya kanisa ni ati bethire bari umwe obura bari na itwene no bugakara. No Bishop Julius Gitare wa kanisa cha Jerusalem International akiaria ari kanisani yake entere cha Njoune na ugite atiri ta kanisa yake ibakawatanira na rwarira kugania mbecha achia nthiguru ya Kenya kulingana na wingi bwantu kana one vote one man one shilling nikenda antu bonthe baithiro bakiganandika nthiguru ino kuremo na thiringi imwe butithuki kire antu bara baingi bubu teza buthuki kire antu bara baingi nontu gutiombekana bantu banini gutwike bagathuluma ba baingi na gutiombeka ba baingi na bathuluma banini muntu abati kuria na akiewe nontu tutomba guatire kethe one vote one man one shilling tutomba kuiba baingi nontu kethe abatu onto mero ende twitha twi number 5 ndene mero kikura chetu ni nyingi kana number 5 kwa tukapeza chetu tuyuke twi number 15 tibo boya itubati kwitha tukia ya na nthiguru yetu ikuo wora tukuria woti bwetu kwa tuka itukubaindika kenda Kenya iria twitite boya na ibo nthiguru ira yendelea nira wananchi bobe tha batinyeli baba i Rwanda bakaibo batinyeli baba ri Haiti bakaibo batinyeli baba i Gongo bakaibo batinyeli iuni nthiguru iria boya kinya batu twingi na atapenda batu ni tengwe bone na ndeo ti bone na mbaje baita yabo ndenda kinya ni kwetha ndena baita ya ngwira nditete ndenda kwetha ndena baita ya nditete na tika tukua bara bangi bachuno mbia cio katukunya bawe kuringana na kiae na wingi bo na kio ende no mwawe omwati oba kwa dhani imwe ya wantu 10 na antu 10 bawa dhani imwe gutumbika nsibiliera okulukua gaitethia into bire yawa
igeintithi into bira muhimu kiri antu babethe bira bitethanagia yonto mwate sukari Nkoroki ogo atomeria baba iboretie anto na aciari batigire bakuthomithia ana bao nontu kithomo ake ikio gitigire kiomba kuguna muntu ntugo ciaru ana betu barabongwa tu ciere na bara tugutongeria bira tukubera ni ba ekire kithomo na bathome nontu ndigurwe narua na nandi ote muntu ukaomba kumbana atena ma gucokia nkatho nontu bwa ntuku etu ntuku nene ira twithite tukiuthura na ndene njoune market nontu bwa kuromba nontu bwa nthiguru yetu na kinya kanisa na ina kurombera antu bo baithi tukwira mwathani Murungu bwega ntuku erua ri nene ira tukurombera nthi yetu ekenya kenda nthi yetu ithirwa ina thiri bweya na pia ninkwenda kwaimisha antu ba kanisa ana betu twendelea barombera ni ndukira atongoria ruyu na uyu yatetheka kanisa bo kuma bweya kumenya utongoria kuzuka kiro utongoria no ntu yo bakwenda mwana abwa atikanywe chovia atikanywe thika kweru weekend kuma keki eta Magebe North Petan Class Chabare.